السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين من ربك. فصلوات ربي وسلامه عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك واستنى بسنتك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ثم أما بعد. قالي خشكو برا البراهية هي فيامش خدي تعالى أوا رب العالمين رحمة ما ودي بابت ما وكسكارت ما وهالكسك حق السر ما هبيت أم دعابو بكين يا ربي تهمياش أهل رحمة خو حسب بكي يا ربي دفي دنيا دا جيانا كاخوش وراحت وبختور برزقي هميا بكي يا ربي بلاو مصيبة الدنيا وقيامتي شريكا ما هميا دير بخي يا ربي هر نساخة كما هي
تو بعظمت آخا و برحم آخا شفای بی و سلامتی بفره که بزیترین وقت رابطه و ناف مال و کس و کار و عیالت خدا. یا ربی هر کسی که برف رحمت و هات بیت برحم خلق قلبك اهل بحشت حسب بك قلنه توی بوی بغفرینه و کریار توی چاک و باش و صالح جه قبیل بك. یا ربی اگر امجی توی رکی راچون یا ربی تو مش اهل رحمه حسب بك. جيرانيا محمد صلى الله عليه وسلم برزق ما بكي ما شوانا حسيب كي كوهجي بنجدستوية بيروز مبارك اش حوضا ويفرك آبي وخود قال خشكو برا پیغمبر صلى الله عليه وسلم اتحديثي كده اتبيشتما من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. إمام الترمذي في حديث روايات كتد بما بيجيت پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيجيت من سرته حسنته هر کسی که وقتی خیره کد باشه کد کیفوی پی بهتن و اگر گناه که بکد آن خلطیه که بکد آن قصیریه که بکد خمبار ببیتن و بخم بیتن چکو او خلطی کرد پیغمبر علیه الصلاة والسلام بيجيت فهو مؤمن اوه خال و نشانت اهل ایمانینه. يعني چکو بشر طبيعته خو او انسانت بيجيت از خلطيا نكم دروا ام همي چکو خود تعالى بيجيت كل ابن آدم خطأ بشر همي دي خلطيا كد دي قصيديا كد دي كيماسي جي چبن بيجيت بس خير الخطائين كيش كي باشتر اوي توبت كد اوي الخوز زفري بجا وقت انسان خلطي بكد خمبار بيت وبخم بيت بو او خلطي او گنه او كيماسيا كري او معنوی ایمانات دلی دالوی بخمه اگر خیرک و قنجیک و باشه کر کیف کت دلی دا معنوی او دل ایمانات دا هیلا و گل کافره انسان بوی هستی را ببیتن هر تشتی که چی بیتن جیانا انسانی دا دائما مروی هندک تشت هبیت ببکشیتون و پیوید او تشتی موک مسلمان هی هر تشتی که ری بیده سری عردی ما خود تعالی قرآن ابو منازل کری و حدیثت پیغمبری صلی الله علیه و سلم چکو خود تعالی بيجيت وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى او آخفتنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بيجيتش کیسی خنا بيجيتن وحی يبويش بدف خود تعالی تهيتن بس نش قرآنية آخفتنا پیغمبرية صلى الله عليه وسلم وجاء أفهر دو تشتا بوما روناهين سر رقامة جو قال إجارة مثلا إيك دي خرابي الجل مروفي كات مروف دي بش مادام يو خرابي كير أجده كمها آن فلان كاس فلان مصيبة بسري من هاد كيف ويب من هاد وقتی تشتگی بسری بیتید اجدی کیفا خبه اینم آن کابرا یک مثلا عقل من جنا بریتن از حج ناکم دیوانه که نوی پید دی محاوله کم وی مروی بشکنم کیم کم بس عیبه کلی بی حتی وجه نبیتن اواخر خلاتن گنهن اود بیت سبب هندک و فعلا اف حدیثش من ناگریتن پیغمبر علیه الصلاة والسلام تروجه کدا وقتی پشتی شرع بدره ابو بکر یپریوت چیتن سحکتی سلمان الفارسي صهيب رومي وبلال حبشي أفرسيكه كشوان عرب نبو صهيب رومي بو بلال حبشي بو وسلمان خلق فارس أفرسيكه ترينشتين خاره بجا آخفتنك هرسيكات قلت أبو بكر براشو قل أو آخفتن قل بو قلت ما أخذت السيوف من عدو الله ما أخذها طبعا ابو سفیان توی راشو وقتی ابو سفیان توی راشو ابو سفیان ایکش او بو اگر بی او قافله اجدسید بسلمان درکت و او بو سبب هند قاصد فرکر نمکه و جیشک هات و شرط ما بین مسلمان شر بدره چه بو و جا وقتی اخسیر هاتی نگرتن ابو سفیان هات داوان اخسیرا سحکت ریکه که بلکه دانستاندنه که القل پیغمبری صلی الله علیه و سلم بکت کوان اخسیراج دستت وانا بینت در اینا وقتی برا چوی اف هر سه مروفه چو گوتی يعني هل وكو نمون بجد ما أخذت السيوف سيوف الله من عدو الله ما أخذها يعني خزيك أفجي الجل أفد ديتر أف مصنت كافرة أفجي چبا أفجي هاد با كشتن أبو بكر أف أخفتنا قليبو إنا چو قلتي أتقولون هذا في شيخ قريش وسيدهم يعني هين بأفي أخفتنا در حق مصنك أهل قريش هين بيجن
اف آخفتنا ناچه بید پیتا گوتن و چی تدف پیغمبر علیه الصلاة والسلام بشتی ها پیغمبر خوده من گوله با اف هر سه مرو و هود گوته ها جا با پیغمبری بوانا چه بیتن بو ابو بکری ابو بکر ام همی زانن یعنی پیغمبر علیه السلام خوشتی ویترین کس بوی ابو بکر بو یعنی حتی عمرو بن العاص بشتی بسلمان بیت الدف پیغمبر علیه الصلاة والسلام ترین تخاره پیغمبر سحکتی و دگر نجید عمرو بن العاص گوتی دف خودا مو گوتی از خوشتی ویترین کسم دف پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوتی یا پیغمبر خودی من احب الناس الی گوتی کیش بترتر ایک تو حجت کی گوتی عائشه بس جن کوخه عائشه ایک گوتی لا من الرجال گوتی ظلامه مقصده و جن کاتیه معلومه بس من الرجال گوتی ابوها ابو بکر و گوتی بجا پشتی اینکه گوتی دو سه نوع گوتی دیمایی اصلا نمیدیم باخو ببینکو دیمایی کالیسته دابم یعنی هند پیغمبر علیه الصلاة والسلام حش ابو بکری کن اولا واجی خدای تعالی بو پیغمبری جیگر کل گلوی بیتن اتمشخت بوناوی دا و بمین تل گلوی یعنی حتی جاره که هندک دلوی تهلن اینا امام عمر قسک وسط بجید دلی ابو بکرش کرد پیغمبر علیه السلام وصا عجز بیتش ابو اش عمری بیشتی اری هوا همیا وقتی اوی باوریب من هی هوا همیا باوریب منه و مدحت ابو بکر دیما که گوتی ما هین حواله من بو من ناهلن یعنی بس ازعاجاوی بکن وقتی او عجز بیت اجی پی عجز بم عمری گوتی بحیات خایدی کسیش مجرأت نکرد لی ابو بکری پیلید ابو بکر هات دف پیغمبر علیه الصلاة والسلام و گوتی یا پیغمبر خودی سلمان و صهیب و بلال یهود بیجنها پیغمبری نگوتی ام عربین و ام قریشینه و اویت منه و اوکینه دوا بیجن یه فارسه یه هاتیت ناف مده یه رومیه هاتی یه حبشیه پیغمبری چی گوته ابو بکری گوته یا ابا بکر لعلك اغضبتهم گوتی نکوت دلیوان هیلا بیت یا ابو بکر گوتی لئن كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربك يا ابو بكر اگر تدليوان هيلا بيت تدلي خدي خواه ايش خوهيلا زيكا ابو بكر رابو چو قلتي بخاطر خدي قصير يا معافي كان من نفيا دلي هوا بشكينم نكو دلي هواش من ما بيتن اما قلتي نا ابو بكر دلي مشتنا مينيتن اما گردنات آزا مقصدا من سحكي اويديا پیغمبري صلى الله عليه وسلم بونا بسلمانا الگل ايك دزگرتنا وان الگل ايك ادبیت اگر هندی مصیبت و نخوشی و طنگاوی بسرسر بسلمانا دار نهید گل بسلمانا دست ایکودو بردا بلا و مصیبت و نخوشی بسردات هند دست گرتنت همیتش نوک مسلمان نیکه برای خده هر بنا مالکه هکه خشکو برا دستت ایکودو بگیرن هاری کارت ایکودو بن او مال یا پیزو یا قوته او گند اوید دستیتوان گلیگ دا هاری کارت ایکودو بن حش ایکودو بکن او تشتی باش ما بین وان دا چه بید کیفا همیا پی بهید او تشتی خراب و خلطی دا چه همی بو عیجز بمنو خمبار بن و گنه بار بن او گند پیشت کویتن او ملت پیشت کویتن افرو که حتی افرو ملت ما وک ام کرد حسب بکی بوچی ام اتبلاوینه بوچی ام چتش دنیا خرگه هشتنه همی تشتا ام ناگینه چتشتا اري افتشتل دف ما هي ام حش اكودود كين درستاي ام فعلا خما اكودود خوين اگر نخوشيك و طنقاويك جهشت ايكي ام بو بخمت كوين و كار سر هنديت كين كوي نخوشي سرات كين اگر بنا اگر كيفك و تشتك و باشيك بو ايكي چه كيفا ما بيتهيد و ام حسكين هر پیشتر ديت كويتن ام توانينين هندي مروف الشيك لو ادبيجم دائما اگر انسان مقیاساوی قرآن و سنت بیت همی گاوده سرکفتی بیت گل اف هر دو ترازیه مش دستت خواه کرن میزانامه بو هندک تشتی دیتر دیتیک چید دیکویتن سحکیت وقتی که دا وقتی خلکی گوندی همی هاری کارت ایک بون دست ایکو دو دگر چند خوشی و پراحتی و او گوند جیان افروکه وقتی بو سر اساس مصالحه سحکی چل خلکی مها چند پاش به ما اگر چیه چکو او میزان متیگ دا او تشتی خودی تعالی نشامده کاب چب کشین و پیوین متیگ دا بو هنده نی افریقا علاقاتت ما سر اساس هنده نه تا چند هیا
هكر من هندي تهبي دي أزوتو بين هفالو هكنا أزوتو الرزاكينا من هريكش مال هفالت رخيخوا والدورة خوا هكتو مسؤول بي هكتو هر تشتكي تو بي افترازية معنوية تيك شو لوا همي تشتيت ما تيك شون پیغمبر عليه الصلاة والسلام هل يكم حالات اكسر چاویوان و تصحیح الرؤیة تیر اکثر ریکوان داره کاراس شیار بن افریقا دی بری مدت خاریه و لاریه و خرابیه دوید ام برفکیره و بچون ویره که او مصلحت آمد دا کی بید حتی خوش دویترین کذبوی ابو بکر بس وقتی دید افتشته دی برفتشته که خلط وچید گوته یا ابو بکر هشیار با افتشته هشیار بیدی لیوان مروفانه هیلی چکو اون اوه تو دی فایده جی کی و دی فایده گیهین نتا و تو دی فایده گیهین یوان اوه دیتر چنا گهتتا اوه دیتر یت معسکر کفری دا و فعلا جی شرع احد بسر بسلمانا دا ایناندن و چندش بسلمانا کشتن لوا گلک کافر انسان بیچاوی سحکته و انسان بو اکودو یبخم بید دست اکودو بگیرید وکی پیغمبری نشا ابو بکری دای کو خمیش وانا بخود اویل گل خو لواجی وقتی موضوع اویدی هر توی وی حالتی ده وقتی پیغمبری پسیارا صحابا کرد ابو بکر و عمر و امام علی رخو دوره توی بود گوتی هین چید بیجن ام چیل اخسیرا بکن هفته اخسیر گرت بون اش قریشیاش کافرا گوتی ام چیل بکن اینا ابو بکری گوتی یا پیغمبری خودی تعالی اف کسی تگرتین همی اون اویدی مروفیت منه کسوکارت منه هوالو دوستت مبون اوان همیا اگر هری که ام مبلغه کی برانبری وی ور بگیرین او پاره دهاری کاری ما بیجی خلکی ما گله که فقیره امیت مشیخت بون چتش تلپت خلکی مدانی نده پیچه که بو مهز و قوت ایجی چی کرد و او جی بلکیت الخب زفرن و خود تعالی هدایت بینیتن قلت يا عمر تو چد بيجي عمري قلت يا پیغمبر خدي أذا أون قلت هكتب مبكي فلان كس مروفي منه بدف من بيجا من تو بكوجه فلان كس مروفي إمام حمزة يا بيجي بلا بكوجه فلان كس مروفي إمام علي بلا بو هريكي إشما دا دلمش يكودون مينيتن أذا مزنت كفرنا أذا أون أبيت نخوشين شام وهندي أذا بمينن دي ضرر يجيهن نما ودي بلان بدجي مدانن هجر أمن هكود بيجن سري ماريش نيكب مرچينين جلكا باشتره إنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بوچوناوی وکی بوچونا ابو بکری بو و فعلا فدیه جیور گرتن وقتی فدیه جیور گرتن خودی تعالی پشتی هنگی نص قرآن پی اینان دخاره سورة الانفال دا گوتی ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض گوتی ناچه بید پیغمبر اخسیر هبن دا یعنی هر وکو ادوجه خود دنیای دا خوش کتن تريدون عرض الدنيا يعني والله يريد الآخرة هين هوا تشد بيت هوا الدنيا بيت خدي تعالى نبيتهم الدنيا أذا أف مطلبة معناه يا محمد أف مطلبك الدنيا مطلبة تأتي بيت هميجا بو آخرتي كيش بو آخرتي باشتره كيش بو قيامتي باشتره أفا مزنت كفرين دي هر هولدن بسلمانا نهيلن وكفر بلاوه بيتن يعني ما بيناته وانشرة أفمروا فنيت هندنا تعفو بكي حتى بشي ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم بس أوا تشكو تشنص هوا نبون هوا تشريك نبون اجتهاد بو هوا اجداف خاكي أجر نا دا عذابك خدي تعالى بو هوا هنا يريتن طبعا أبو وقتی مناقشه کری پیغمبری صلی الله علیه وسلم الگل صحابه و قرار خبر گد رجا پاشتر اف آیت تخاره اینا تیت سحکتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام يتكتاجري وأبو بكر يلدف يتكتاجري وأودي كو أفتشتا يشبوي أف آياته هات يخارب هنا عمري چی گوتی یا پیغمبر خودی بجمن کاتو حوالی خوش برچت کنه گیری دا هک تشتی بیت مستحقی گریه بیت اجل گل هوا بکما گیری اگر نه اما دی کما گیری بگریه هوا يعني هن ددويتن وكي هفالت خو برايت خو بيتن كوجي فرق نبيتن اگر هم خم بن اجيب خمم اگر هم كيف بن اجيب كيفم هكا هم خم بن واسنشم خوب خم جي بخم مجبورم خو وكي هوالي بكم بس دا دلي هوا راقرب اري فعلا ام وك مسلمان وكي هو صاينين الجالي كدو
ام وک هما دی بحث خو وک روندا کردی الویره ام همی مسلمان الحمدلله و ام الویره و ام خلق ملتکینه فعلا ام خمای کدود خوین آنه اگر ایکی بخم بید ام جی بجدار یا خماوید کین آنه اگر خون نشه ام جی وکی وی خم علقل وقتی چه مدف نشانا هنده بدمه کو اجی بخمم سر خاطراوی اجی وی قهری هاری کاریاوی راتیم اگر کیفک بوی چه ببیتن اجی بجداریا وی کیفی بکم و نشاوی بدم کو ازب کیفم افریقا افتشتی الولات مسلمان آخر کادا چه بیتن گلک جارا گلک تحریز من گلی خشک برا نه اگر انسان کی خلطی کرد تویت اجیو خلطی کم نه اگر انسان کی قصیریه کل دفعه بیت اجیو قصیریه بکم الگل وقتی و الگل زمانی تشت بدل بیتن نیکه گلک جارا يعني هيك موضوع هذا موضوع كرد وعربة كسش ما تقبل نتشري أودي أفريقيا أفكسي الشيايو وبصالها تلبنجي صالة دجمناتي الجل حكمتها أفريقيا الجل حكمتها بشكل جيش حكمتها بغدا وضع بدل بو جهري أفريقيا درفتها كادية ريكا ناشي بيتهر نفس عقليتي بها كتوميني دي باج وميني تفيد تو بيس حكي واقع شد بيجيتته تو دي شو تعمل الجل واقع خاكي شو دو خب بيش إخي أفريقيا أجي يعني قال جرا والله وقتي طنقافي ومصيبة بسينما هاتن كسي بسيارة حالي ما نكر ایک سوشیال میدیا وکی افریقا نبویه دا تو بزانی که بسیار حالی تکریه آن نکریه نه تلفن هبون نه من هبون کسی تلفن نبون و اینترنت نبون تلفن جهه که هبون اویت مال هبون کسی اویت احتمال اویت بجحل نزانن یجدی که خابون افسل رفونه دیتی ما اوه ندیتی بون ما اینترنت ندیتی بون اگه گله کاسیتک ایکی خطبه که البغدا خانده مال عرده که پشتی ساله که او خطبه دا گیتت دا گوه خواده تا چی تشتی دیتر نبود تو بدستت و بین داد بزانی خلکی پسیارات کر آن نکر اگر خو نکرجی او عذر بود تل دف خودی تعالی کتو پسیار حال مسلمانی نکی نه عذره اوی خلتی کر و گناه کر اجی دی خلتی و گناه کم چه فرقا منویه معنی اجی وکی ما اجی خراب موکی عقلیت هم اجی وکی عقلیت و یا خراب نه یا درسته منطقه من جیوکیوی منطقه وی نه دینداریه بو نه اسلامتیه بو یه منطقه من جی نه دینداریه و نه اسلامتی معنی از او هر دویت ایک خانه دا او یه بو خاص حکتی وک نتا و اجی بو خاص حکمی و اسناس حکمی وک بسلمان و گافیه دوید بیرا منو و حدیث بهت اری کیف آمد هید وقتی تشتکی باش بسلمانات تشید بید و وقتی تشتکی خراب جیب سرداتید از پیت قهرم و تخمبار بم آن نه گله کافره گلی خشکو برا لوا امام عمری گوته پیغمبری صلی الله علیه و سلم و گوته ابو بکری اگر خو از چی تشتانه بینم از دی بوگیریه هوا کمه گیری نشنی پیغمبری علیه الصلاة والسلام گوته والله یا عمر اگر خودی تعالی ایکش عذاب خلاص کرد به افریقا داتو امامی داتوش عذاب من رب العالمین اف آیته یدر حق اخسیرید بدری دا اینان دین خاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام وقتی دید سعد بر رحمه خودی تعالی و چو دلوی نگید بود کره گیری حوالی بو خبات تنشتاوی وید کرد دین و اسلام عزیز کرد ناف انصاریا دا و مدینه دا مل الگل پیغمبری بو صلی الله علیه و سلم دا دفاعش وی دینی بیکد وقتی دید یه برف سکراتت مرنه و چیتن پیغمبر علیه الصلاة والسلام بود کره گیری خمبار بوی خمه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی اسلوبی و وی شوی تعامل دیگل کرد ابو ایوب الانصاری ایکی غزوات دا چی سحکتی بچیکک نافخ سیره دا بچیکک و دیکک یجیک وکرین اینا بچیک گلکت کتا گیری و دیجی هوار توینه اینا ابو ایوب الانصاری چو وقتی دید حصایه او بچیک اینان زفرانده و الدف دیکه اینا قاید عسکری گوتید او تو چید که ازم قائد ازدب كيف أخذ تشتاكم توب كيف أخناكي وقت تدويت تو تشتكي بكيجي أولي دي بصيار منكي إنا أبو أيوب الأنصاري قلت من يقول أبو إيش پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيجيتن وإن الرجل لا يعمل السيئة فلا يزال منها مشفقا حتى يلقى الله بيجيت من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة پیغمبر علیه الصلاة والسلام امام احمد روایت في حدیث تیت بجید هر کسی که دیکو کرا
جیگ وتیت کریه بچی که محتاجی دیکا خایه توی جیگ وتیی خودی تعالی رجا قیامت دیتش خوشتویت وکت دلی من ابتولا و من زفران دنوا دا خودی تعالی تش خوشتویت دیر نکتن رجا قیامتی لو قال خشكو برا قال كافر انسان ابو سلمان باش هزرا خابكت بيشتي هنجي ابو ايوب الانصاري في حديث بيجي ان الرجل لا يعمل السيئه فلا يزال منها مشفقا حتى يلقى الله امنا هندك جرى انسان خلتيك ديكت وقتی وی خلاتیت کرد هر یه بترسه من اف خلاتی کرد من اف گناه کرد از چی بهش خودی خواه شهمزارم برام بری حتی بیت سبب او ترسه بوی چید بیت الدنیا دا بیت سبب القیامت ی امین بی لو خودی تعالی بهش یعبدونی خوفا و طمعا او ترسه الدنیا دا بیت سبب تو امین بی القیامت لو قال کافر انسان يبويشي ويتعامل بكت هل هو صار پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيجتمع وابكي على خطيئتك اگر خلتيك تهبيد بوبكجري بخنبار به بخنبك او خلتي تاني نبيها والله شنينا خدي تعالى راسه خدي تعالى توابه وغفوره ورحيمه اگر تو توبه بكي وتو بخنبي شو كنت اقول نحكي بس جبرناك شديد العقاب اجي خدي تعالى يدجوار الجل او كسي بردواميه قلناه بكت بردواميه خلتيت كت الخو نزفريتن هر بردوام هر دي بيجيتن ودي خلتيا وقلناها كت ويقف حساب ويجي بك تو سروي قلناه يجي خدينا كت يا ربي تو برزق منك ام توشي قلناها بنا سروا قلناها بمرين بس اگر سروي قلناه او انسان مرده چه بيشت خدي دماغي كاوي سروي خلتيه بيت لا وقال كافر قال خشكو برا انسان بفيشي وي بتبجيهتن قل انسان وليهات كيف ويبخيرا وباشيهات وخمبار بوجنه معصيته نشان ايمانيه لو قال خش براتبيت انسان بخمبار بيت اگر گنه خلطي وكيماسي اجدفتشي بن وزيكا برفته بيدا بچيتن انسان هر هوسا خو ببینید نشوانا اوید کیفاوی باشیا و خرابیا باشیا بهتن و بخم بید بگو نه معصیتا دلی خواب هندی بری کمی تشتا گل توی که دلی مروی دی پاقش بید دی بجیم بید دی ساغ بید دی جیان کویتا تیدا چکو خود تعالی بیجیتن الا من اتى الله بقلب سليم كيش كأبي خدي تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون يعني نا مال ونا الدنيا همي تش فايدة تكاد بس أودله إلا من أتى الله بقلب سليم ده أو قلبي سليم بيت تبيت أس خداني خوفي أخلاقي بم لو پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيجيتين ألا وإن في الجسد مضغة يعني بقوشتك دل هندي دستية هندي تجي دستية مروفية بيجيت اگر چه بو اذا صلح الجسد كله اگر او يا باش بيت همي تشتي باشه اگر او يا خراب بيت همي تشتي خرابه دويت ويدي لي باقش كم بجين كم دا باقش بيت بقرآن وسنة باقش بيتن او تشتي خدي تعالى نشا من داي بوي تشتي باش بيتن اگر دل باقش بو ويقف كي مروف دي بخم كبيتن يعني وقت غدرك تشيل بيت وقت ظلمك تشيل بيت وقت تعدايك تشيل بيتن دل مروفي قبيل ناكد لو اگر دل من يعني او تشتي نيكا الدنيا ده او تشتي سحكي البرماية تشيد بين او تشتي نيكا الباكستاني وهندي تشيد بين او تشتي الفلسطيني تشيد بين نيكا مثلا اللبناني تشيد بين او تشتي اليمني تشيد بين او تشتي ليبيا تشيد بين او تشتي سوريا العراق كردستان همي عردات السحكي اف عردت بلا مصیبت داهین و نخوشیت داهین اگر ول مروی نکد دل مروی پلیویتن هستک بو مروی چه بیتن معناوی بزفره و دل خواه پاقش که هشیاری خوابی اگر سر هنده بمری والله موضوع گلک خطیره معناوی او ایمان اگر ما بیجی گلک ضعیف و لاوازه لو تبيت انسان زفري تبا ایمان خواه قایم بکتن چکو دیماهی که دا گلی خشکو برا وقتی ام همیت مرین وراد بينفل دف رب العالمين دي بيشتا من او قاصد بو تهاتي و او قرآن بو هوا نازل بو تا چه پیکر و تا چه کر تو دیودا چوی آن اگر از دیودا نه چه بم خود کس فایده منوین يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته نزكترين كذبته دي بابن اویدنی که هر بچیکه که هر جهله که بیجه دی بابت خواهد مستعده من میتش تابو بکم توی روژه دا دیجه روید
ظلام ده جنكا خو عيالي خاروي ده جني كرهوصا ظلام خو عيالي خاروي هل دشن بوشي شكوه روجي بس او دل دي فايدة تكت او عملية تكيري لو قيامتها ندب دنيا كسكي قيامتها بخوا مصوگر که چون وقتی تو چیت قبری دا دبتنی چیت قبری دا و وقتی تو راد بی خود تعالی تگازید که تا حسابه دی تو خود تعالی بتنی به خود تعالی حسابه الگل تکت و کلن آتینا یوم القیامة فردا دی هیتنو دی حق حساب الگل بجا لوا خو حاضر بکن بوی روجه هیوی امیدت ما و خود تعالی رحمه بهم میابتن رحمه بأخیت الدلی مدا قرآن و سنت محمدی صلی الله علیه وسلم بر دلما شیرین بکت والما بکت دلما آوا بکت ویانا خب اختتیدا والما بکت کو فعلا والما بهتن کیفا ما بخیرا ما و خیرا هر بسلمانکی بهت و بخنبار بیم بو خلاتیت ما و خلاتیت هل بسلمانکی و طنقاویه کی تدابن اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله وما توفيقي وما اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو رب العرش العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن الله قد أمر بأمر عميم فبدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بعالم جنه وإنسه فقال وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات جمع الله بيننا وبينهم في روضات الجنات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم من أراد بدينك ودعوتك ودعاتك خيرا فوفقه لكل خير. اللهم ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر مولانا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. وصل اللهم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا تراصوا اعتدلوا straighten the line fill in the gaps. صفت خراس كرحمة الوالدة بيوت فبالي نفيجن أكين بس أودي أو هندك يجدر و دي أدبيم خطك السر 24 زيادة كان أو دي بارا لهن إن شاء الله ودي هن دي بترتر بها وبيجن دي فايدة المنطقة خرك احتمالها بكتن جوي خاب دني باشا مروفتش توصف زانيت شت منطقة دا شيء باحتمال تأثير السعر خاني ولا تشتاق لك بكت نخرب إن شاء الله بشتي خد به بشتي نفيجي دي أو دو مهندسة ثانية تيداتن دي هن بها آخر إن شاء الله. We have to إن شاء الله we have engineering from TDAT will come after the prayer إن شاء الله.
They will explain what they will do in the 24, inshallah. Pay close attention to them, inshallah, because it will affect the whole area close to the 24, inshallah. استووا استقيموا تراصوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام السلام. إن شاء الله مزقفت خاش بدنك يا خدي تعالى بركته بإختت مال وعيات ودا. Do not forget your masjid. May Allah subhanahu wa ta'ala inshallah bless you and your family. Inshallah, as we said, we have two engineering from the TDAT. They came here inshallah to explain the project that they have in the 24th. بعونه تعالى inshallah to affect the whole area. It's very important to listen to them and see what's going on inshallah in the area. Thank you so much. My name is Rebecca, and I have my teammate here, John. We are with TDOT. We're talking about our Choice Lanes project. Choice Lanes is a project that brings an express lane from Nashville to Murfreesboro. It will be 2 additional lanes of travel in both east and west directions. We're not removing any current lanes. These will be 2 additional lanes of travel, and it will be an express lane. So you can use those lanes for a fee in order to bypass congestion. And John will tell you a little bit more about timeline. So currently we are still early on in the project. We are in the study phase or environmental phase. This study goes all the way from 840 to approximately Elm Hill Pike in Nashville. We will be sending out RFQs in November and RFPs for proposals in early April, and hope to have this awarded by first quarter of 27 with construction starting thereafter. We really appreciate you having us today. We have materials outside. We also have a project webpage you can visit on our TDOT site. Again, that's 24 Southeast Choice Lanes. Yes, so the contract that we enter into is with a private developer. It is a 50-year, almost 50, 30 to 50. It ranges different, contracts. But essentially, the way it works is that the state will not be paying for the project. The private developer would be. And the way they regain that debt or the equity is in the user fee. Do you have anything more to add? So as far as maintenance of these new lanes, the builder who will build those will be responsible for the maintenance of those lanes. TDOT will maintain our current lanes we have. So what is newly built, the company that built those will be responsible for maintenance for those 50 years. The existing lanes, TDOT will have those maintenance. Does the developer pay the taxes? The developer, as far as paying taxes on goods and services, since this is a federal and state project, there will not be taxes on any development on road work. However, materials bought for that road work will be processed tax. Thank you again. Have a great day.